ninde wakagabo we kananze ufite urutwe runini wogira n'ubwingaji uvuze ngo iki uvuze ngo iki ahubwo we jewe hago we nakubaje je mbwira ahubwo jewe je nzoja kureba yasambu yawe nakugurira nyandi nakugura iri hariya mu kibaya uvuze ngo reka kubyimbisha uri muranyegereza ugo rutwe mwana rugusa ndakubwiye ngo nta sambu we twigeze kugurana wewe jewe tugura isambu nawe nta mafaranga naguhaye ugenda upakiramo mu ngo rudagwawe ugenda uhayira n'abana bawe wewe ariko we nukomeneta mu mutwe nugongoye wewe ahubwo we bazogenda kugupima ngaho mu ngo rutwe gwawe ufite kwibagirwa wewe jewe ariko we nufise urazi we mpamvu ndekana nakubwira ikintu kimwe wewe abantu bakinyugunyugu mwarago wiriguraguruka gusa niwirukane mu bwenge bwawe umengura umuyaga ugendera kwisi gusa nta bindi reka nkubarire abantu bamhora ipoze uro nta bwenge muba mufite ipoze ryanje nyine ndarigendera nico gituma n'isambu yanje ntegerezwa kuyigendera jewe umvise ndakubarire ibyo wowe kuvugisha byose unkanurira amaso nakubwije uje ukuri iriya sambu narayiguze iriya sambu narayiguze twanaja no kwa mudugudu twarivuga mudugudu jewe arangaba ku isambu yanje we tuzobireba ariko ureka manje ndakubwira ikintu kimwe gusa ni wihenduka kandagizaho n'ikirenge ndakivuna urumva ndagukocora ahubwo wowe ni wihenduka kandizaho n'utukandagizo kwa nico kiratojya ngo cyatabutse ico iki nkabona harawe cahonyoye uwo munsi nzogusanga iwawe tuzogabanya imitwi sawa nta kibazo reka nawe nakubwiye ngo nubu nyumvirize neza ugongoroye amatwi yawe nayagongoye ariko nta kibazo nawe ugongora urwo rutwe rwawe ntacyo reka ndakubwire we mugabo nta sambu wamugurishije nta sambu yakugurira yarayingurishije n'amafaranga narayamuhaye n'izina ry'Imana mudugudu n'izina ry'Imana uri kurarahira kandi urumva runo oya ureke kudakubaza wayivuze gute mudugudu oya ahubwo reka oya si ibyo mudugudu muvuga n'ibyanyu umviriza urata mudugudu jewe uyu mugabo naramubariye ati nta gasambu ufite ko je narifite gahunda yo kugura gasambu hariya mu kibaya urumva arambwira ati asha ndagafite ndamuha 20,000 ndabimuha arabibika arimo arandeba abikubita mu mfuko nanjye ndenza ndamwibutsa ngo ngiye kureba kagasambu kiwe acatangira gushuha ngo nakaje una amafaranga twahanye ngiki wowe uri muranuka mudugudu ngo yaraducira urubanza nyandiko nyandiko ndazifite uvuze ngo twarajewe tugira nyandiko nawe ariko nta ubwenge ugira wewe kandi nakubwiye ariko iwanyu banza mubaye ahubwo wewe udakomeye neza wowe iwanyu banza mubaye banze kana kubwira impamvu nyandiko uzayizana wewe manza wumva ibyo mudugudu ari mwana oya mu kiranuro jewe nyiranura ngaba mugabo wigabanya mahanga naco ndabumva mukazanye nyandiko akayerekana umwaguze umurimo uzawutanga kumvikana wara jewe jewe nta nyandiko dufitanye nuno munsi ndabivuga na mudugudu yumva ninda gusangayo nzokubita ibyo biguru byabwira n'ibinono vyiki mugabo ndagukubita mudugudu akomeza nanuka ku bintu byanje wewe mudugudu umva kare kuzana izo nyandiko uzizana urazifise hari bande mbwira bari bahari muri umunsi ntago mpari uzazana ejo twakemura ikibazo nta kibazo ntacyo uje urakoze yego sawa nta kibazo we nyimba mujanye mu mafuti yawe mwe mugendana ariko je ndazi ko utazonsinda wewe kandi sawa wewe bayi hari oce ariko nka kariya kagabo kweri kariya kagabo je mana yanjye nindiya ejo mudugudu azoducira urubanza nije nawe ibihe byiza kuri mwaka subscribe kuri Universal Media TV naho turakanda subscribe katubwe gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5 nkuko mubona kuri micro zacu na kamera zacu twakiriye abagabo babiri mugabo umwe twari dusanzwe dukorana muramuzi ariko undi ntago ramenyerewe ahangaha umva rero nawe byumvikane n'umunyempano hano twakira abanyempano batandukanye uyu wo muramumenyereye hanyuma hagiye gutangira nawe biyibutsa hari igihe ubuze umuntu ariko cyangwa se akaba n'undi muntu mushyashya urebye channel yacu akeneye kumenya uwo muntu ngere ndi success kuri Universal Media TV Rwanda nushaka ntuti Papagiana mbahaye ikaze. Murakoze cyane Papagiana kuduha ikaze
n'ubundi twari tuje twisanga kuko kwa papa Giana twamaze kuba inshuti niyo nkuru Jamari hama mukaba muzi muri comedy bamwita ba muri pose no muse tukaba twagendeye papa Giana tukaba turi kumwe n'umuntu w'umushitsi Ayamuha nawe katwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane papa Giana. Je amazina yanje banyitwa Ntanyandiko muri comedy mba nitwa Kinyugunyugu ntibisanzwe. Witwa Kinyugunyugu iryo zina ryaje gute? Kinyugunyugu no mu jamara nyine twakina na theatre ahantu haraho aza numva nyene iyo tugiye baduhaye akarore dukinane numva niryo zina rimwe aranyitwa nyine nawe ndavuga ati nzakomeza nitwa Kinyugunyugu. Yararebye abona umeze nk'ikinyugunyugu. Yararebye abona amababa ndaguruka nitamwo Kinyugunyugu. Kinyugunyugu amaze gukina comedy zingahe? Kinyugunyugu zagiye hanze ziri kuri video. Kinyugunyugu ni nyinshi pe. Kinyugunyugu yakinye muri Habura comedy. Uyu Jamari yantojeje comedy nkiri umwana. Hari kera nkiri umwana ntaramenya ibintu bya comedy ngira utuntu tudusoni ukuntu ariko bitinda biramvamwo n'ubu turacari kumwe. Ni nk'ibihe bintu ugeze gukina ukumva nyine ibintu wakinye nawe ureba uko bikagusetsa ikansetsa? Hariho comedy twakinanye uyu yambara inkweto zimeze ukuntu zicinze bamuzana ku igare. Iya comedy yarankweje aho nyene kubona kijya kirato kimezuka cambaye ibintu byankwengeje cyane. Kinyugunyugu hari abantu bakeneye kumva ukuntu ashobora kuba akina. Dukinira nk'akantu gato byibura nk'amasegonda 40. Akamasegonda 40. Umva shawa Patino hako mana yanje urugabo Patino we mana ya nimba narabyaye umwana nimba narabyaye igisizi imwe je sinzi kugeza n'isa Patino mana ya umuntu namutumye ku isoko ngagiye kugura umunyu kumbe yigiriye kwigurira ubugoro nimba ubutabi je sinzi umwana yarananiye nzi namugire gute je n'izina ry'Imana nzi namugire gute wabati mana abefe kurindira ndebe. Yes, urakoze cyane. Wumva ari hehe wifuza kugira mu bintu byo gukina comedy? So je ibintu byo gukina comedy nubwo nyine tutarabona umuntu antera inkunga canka dutera inkunga ariko nyine ntabwo tuzacika intege, tuzakomeza dukora kandi tuzashiramwe imbaraga mu gukora kandi ndabizi kubera Imana bizakora. Agake munagerayo. Bigusaba iminota ingahe kugira ngo bagushyize muri scene yo gukina urakaye ubabaye nta bintu byo guseka birimo? Bigusaba igihe kingana iki kugira ngo iyo scene uyicaremo urakaye? Nta muntu ugukubise, nta muntu ugukorera ikintu kibi, nta muntu wakwibye amafaranga, nta n'ikintu kimwe wabuze, ariko barakubwiye ngo iyi scene ugomba kuyikina urakaye. Bigusaba igihe kingana iki kugira ngo uyicaremo iyo scene? So iyi scene yo gukina ndakaye ntabwo binsaba umwanya munini. Wenda ashobora nko kwimagina nk'akantu noba narabonye kababaje kakera bigasaba yuko nongera nkagatekerezaho bikaca binzamwo rero nkabitekerezaho bikaca bibyara nyine n'ubundi nkongera nkagira bwa burakari. Mu gihe mumaze ukorana na Jamari nta kintu kibi yaba yaragukoreye akubabaje ku buryo ushobora guhita umurwa ego pe harimo utuntu nyene ntibuburamo utuntu tw'udukosa ariko naho nyene turi nazibana ngo zibire gukomanya amahembe. Oya Jamari ni inshuti yanje pe. Jamari twakinanye comedy kuva kera, ni nawe yantojeje, ni nawe yanyinjije mu bintu bya comedy. Nta gitekerezo na kimwe nari bwagire gukina comedy. Utazi ngo binakinwa bite? Nazi binakina gute, niwe twatangiranye dukina Kanyamutitima. Nyere comedy filime yitwa comedy Kanyamutitima. Nyamutitima ubwo yari imeze ite? Nakantu nyene twakina n'umuntu nyene yitwa Kanyamutitima. Nyene nuko nyene nagenda bikuriramo tugenda nyene dufashanya mu bwo buryo nyene bikuriramo n'ubu turacari kumwe turakinana. Okay, urumva ko ari umuntu w'umugabo. Okay, shito wakunze bitandatu Universal Media TV Rwanda, mwabyumvishe ndi kumwe n'abagabo badasanzwe, bafite ubwenge budasanzwe, nubwo bataragera kure ariko barafite intumbero yo kuzahagera. So bamuri pose ni
mu by'ukuri ibintu bya comedy mu bintu bigaragara bimazemo igihe, ariko gahunda yo kugira ngo bifate urabona ko biracyari inzira ndende. Iyo wicaye ukitegereza ukareba mu buryo ubikoramo n'imbaraga ukoresha, urareba ukabona ibintu bizagera kure. Twebwe mu bintu tuba turiko turakora, kuko iyo ikintu ugiye kucinjiramwo uvuga ati je nzogera kure one day, je ndabona ko imbere ari heza, ariko bisaba imbaraga nyinshi. Turiko turakora twitanga, n'igihe biratugora nyene bikanatuvuna, ariko turakora uko dushoboye kose kugira twerekane yuko dushoboye, naho tutararonka aho tugera ariko tuzagerayo. Umuntu bita Kiramani ntaraguhamagara? Kiramani we byabaye ibindi bintu, ariko niba bari kutwumva cyangwa kurikirana ikiganiro cyawe azagira icyo akoze, kuko n'umuntu w'umusaza. Yari yambwiye ko ari bugushake mukavugana. Byari kugenda bite? Ntabwo yigeze guhamagara? Ntabwo yigeze amamagara musaza pe, ntabwo yigeze amamagara, kuko yamamagara twari kuganira kandi ndazi ko twari kuvugana nk'umuntu nubaha cyane, ariko nawe arabikubita gashi. Yari yanyemereye ko ari bubikore, ari bukuvugishe karebe cyakorwa, ariko buriya kigaragara ntabwo arabona ahantu agushyira. Yari yabinyemereye. So bamuri pose, umugabo witwa Kinyugunyugu niwe wamuhimbye iryo zina cyane, umuntu harya umuntu wari guhimbye? Uyu natangwe kumutoza kuva duhunga. Yaraje ahantu ndi gukorera, aransaba ati Jamari ese nanje wumfashe nkaja mu bandi bana tugakina. Ntago namuvunye, nta nubwo namugoye cyane, ko je nanje natojwe ibintu byo kuza ndafasha abandi bana bafise impano, cyangwa mu bintu twize bya filime mu Burundi cyangwa comedy. Icambere no kwegera abandi bana ukabashira hamwe n'abandi, bakumva ko bari kumwe n'abandi, cya kintu bakagikora bagikunze. Naramwigishije turakina, none umunsi ukabona turi kumwe, gusa havuga naho ngo ndamukarira kuko je ndiko ndakwigisha, ni ngombwa ndagushiremwo ibintu byo gutuma ukunda cya gikorwa. Hari igihe nawe akoze udukosa nkagenda nkanamukosora ati lahayi wewe raba uze witeza imbere, ukora ikintu gikunze, kandi n'ubikunda bizokugeza ahantu. Cyo gituma bumva vuga ngo ndamukarira kuko arabona kushamwo meze nk'umuntu nyine ndiko ndafasha umuvyeyi korera muri make. Urumva ko ari ibintu byiza. Ange mbifurije kuzagera na kure. Ntekereza ko ari cyo buri muntu wese mu Munyarwanda ufite umutima urukundo, ntekereza ko ari cyo aba yifuriza buri muntu wese, gutera imbere, gukora agatera imbere ibyo akora nyine akabibonamo inyungu. So bamuri pose rero na Kinyugunyugu murifuza kugera kure, mugiye kudukinira kandi kantu tukana ku musozo, kantu mwihimbiye mugatekereze direct nyine mugakine kuko umunyempano tuvuge nanjye mbaye ndi umuhanzi, uramutse umbwiye ngo uririmba kano kanya naririmba, mbaye ndi umuhanzi. N'umukomedere ubwo niko ameze, ntekereza ko ari ko ameze. Wewe bimeze gute sha? Shamani rero urebye rero muri no mizi narakubiswe. Narakubiswe nyene ariko reka ndakubaza. Wa mukobwa we numva ari muri Canada, bimeze gute ko numvise ngo aguma gutwikira gwa kantu man? Sha barakubesha. Ako nuzi umuntu ageze hariya ko aca ahinduka neza. Ahinduka neza gute? Kandi raba usigaye wambara ibintu bigezweho, urabona usigaye wambara amashati mwaheze cyane. Je bambwiye yuko asigaye akurungikira. Umva nyine ndakubwiye. Ariko rero nawe nutushwango ngiye kugura, ntabwo nta mahera ngiye kugura. Umva nyene arandugikira, ariko rero yandungikiye 10,000 ejo bundi, ariko byararangiye wihangana. Ariko rero kandi Kinyugunyugu nakuturanganira ibyo cyane ko ngiye ngo nuko uri kuransekera je mbaba. Oya mani reka ndashonje. Ndabizi kuko ushonje, ariko ihangane wewe kuwa mbere uzoze kuntora. None sheri wawe ubu reka nkubwire, kandi bambwiye ko usigaye umuca inyuma, ngo usigaye ufise ngo kandi gakobwa gasigaye gahitinze. Uko ntumbeshe kandi nzokureka jewe. Nzokureka. Oya basireka nkubarire. Wewe basi reka ndakugurira agasoda. Ariko nubivuge. Unjasi ndavyemera. Ndamuhamagara. Basireka nkwere. Basu ukeneye angahe? Urafise umuriyoni? Umuriyoni?
yo mfite magana icenda ibiceri magana icenda ndamuhamagara kandi ndakora mu mufuko oya basireka nkwereye ejo uzoze we nk'uwo miliyoni cyuyo munsi ararara ndongikiye kubera ko umejo ejo nyene niwe uzonshikira niwe uzogushikira uzomba kuyakurungiki umva nyene kubera hariya Canada ni kure yego urumva Canada ni kure kugira amafaranga gushikira aza yitonze yo man ubwire ibintu ngoreye ubingoza yitonze reka nkubarire rero basi reka nkubwire uzi ko n'umutima uciye usimbuka ndaba nciye nsinzira oya bareka nkubarire rero reka we nkubarire reka basi sindakuraburitse ariko nibirenga ejo naye ndamutera ka bipe ndamutera ka bipe amagenda amahana kamyiriwe sibyo ariko wewe unteranya n'umugore kandi uzi yuko dukunda sawa basi reka ndaguseze nuzi yuko afite n'agacupa kakandi kabiwani ka muri ture zose muri ture ibintu uri kumbwira oya birandeze ahubwo rero wewe cyo ko narutse nyene ngaha mu rugo ngiye kureba umugore wanje yuko yoba yahishe ko yambwiye ngo ufise uyundi oya reka wewe ejo mu gatondo inkoko niyo ngoma sawa urakoze tutosubira sawa sha ndamubeshe ndakabeshe ngo nzokagurira kazoza gasange sihondi sha nanjye have nyaruke ahubwo ngende kureba wa mugore wanje wundi hajya mu kibaya aho namutaye sawa. Okay, thank you so much. Amafaranga ngazagize ate? Amafaranga aturutse muri Canada za yitonze. Koko se nibyo? Nuguheza. Nuguheza sha, nuguheza. Okay, murakoze cyane rero bampora pause na kinyugunyugu ubwo turakomeza tujye duhanahana amakuru n'ubufasha bwose bushoboka tuzabutanga ariko izi mpano zizamuke kuko zirahari. So rero reka mbashimire mwagize neza, nizera ko n'ikindi gihe nitubatumizaho muzatwitaba hanyuma twongera tukaganira. Hano twari kuri Universal Media TV Rwanda, nyaboneka abantu twibutsa abantu bakandi subscribe. Icyo nagomba gukangurira abantu basanzwe bakurikirana Papagiana, muze mukanda subscribe kuri Universal Media TV, mukanda subscribe na share na comment. Arico mukeneye kuri bampora pause mugishire muri comment, arico mukeneye kuri kinyugunyugu mushire muri comment. Aho se turahari. Baramwita kinyugunyugu. Baramwita kinyugunyugu. Kinyugunyugu comment ça va? Okay. Est-ce que connaissez-vous français? Okay. Kinyugunyugu muramwumva n'umuntu ashwabutse nanje ni bampora pause. Mudukeneye na twebwe kuri YouTube channel yacu Yahabura comedy nawe muzoze mutuganiriza mukanda subscribe ariko Papagiana muze mumushimira kuko yama agenda kore cyane agakoresha ibintu birengeye umurimo yararimo akawuta akaza kudukurikirana akatuba hafi kabisa mumuhe big up kuri Papagiana ibikorwa by'abantu bazajya babisanga kuri Habura comedy muzaza mubisanga kuri YouTube channel mugomba gukurikirana ba muri pause na kinyugunyugu muzandika Habura comedy mukande subscribe na share na comment naho nyine mudukeneye muze mwandike muri comment turahari 5 kuri 5 ciao. Okay, thank you so much. Reka tubashimire bampora pause na kinyugunyugu, Imana ibaha umugisha kandi komeze ibareba icyoroshye ibyo mukora byose ibahire mu buzima bwanyu mutera imbere nk'abandi bose batera imbere kuko namwe mwavukiye amezi 9. Thank you so much, mukomeze kugira ibihe byiza. Genari Success P kuri Universal Media TV Rwanda. Amahera ari mu nzira agenda gake mwa zikombesha